Sigeno, ritual? Kako to misliš? Sjeti se samo šta sam ti rekao kad su me dovukli u organizaciji. A to? To je ritual koji određuje kandidata za Otsutsuki. Dosta dece je dobilo karmu, ali mnogima nije odgovarao, pa su umrli. Samo dvojica su ostala, dok nije došao red na mene. Uspeo sam da preživim kad mi je Jigen dao karmu. Izgleda da sam mu odgovarao. Kao što sam već i ranije rekao, onesvijestio sam se i nakon toga bio premešten negdje, tako da nisam vidio što je bilo posle. Izgleda da je Jigen dao karmu i posljednjem detetu. Ali nije uspjela, baš kao i ostali koji su umrli. Tijelo je počelo da se trese i grči. Nije mogao da postane nosilac, samo što iz nekog razloga on nije umrao. Preživeo je isto kao i ja. Odgovarao je karmi. Nikad nisam ni pomislio da ubacim ovo u nekoga. Ali sad kad si to pomenuo, osjećam da je moguće. Ako treba da postanemo Otsutsuki, razumno je da možemo upotrebiti njihove specijalne poteze i veštine, kao i prostorno-vremenski ninjitsu. Ali taj kod, on već ima karmu, zar ne? Je li moguće da dobije drugačiju? Nemam pojma, ali on je preživeo kad mu je data karma. U tome je štos. Samo da znaš, kod je snažan, jači od delte i borava. Nije za podcjenjivanje niti protivnik koga bi birao. Tata više nema Kuraminu moć, tako da nije više snažan kao pre. Ne možemo se oslanjati večito na njega. Moramo stati na noge. Ne znam koliko je taj kod snažan, ali znaš li šta Shinobi radi u ovakvoj situaciji? O čemu govoriš? Treniramo. Da, zato. Ajde, polazi.